wakwenzi lo angithi yabo ugama nje into inkulu okwazi ukuthi nje inkosana lapha kulela ceke finish laba abanye abantu labaphelezela angithi yabona kodwa uthola ukuthi bese kuba nenkinga lezi zinto zadalwa ukuthi kwakube nenkinga ukuthi awukwazi ukugaranta ukuthi uzochamisela abafana lapha wayesegcina inkosi kuphoqeleka ukuthi yozingela ingakho kunomlando wabegama lenkosi okuthiwa usenza ngakhona ngoba uJama wayeganiwe eganwe ngamakhosikazi ondlunkulu abaningi beganiwe kodwa lutho ukuthola umfana kodwa manje kufanele eshiye ukukhosi endaweni efanele umkabayi wasuka lapho wahamba ozingela intombi yakwaSibiya okuthiwa umthaniya wabuya nayo uJama wagxuma wahlala wachamisela wazala insizwa yokuqala ngqa okhalweni lakhe esezohamba emhlabeni wayesethi nenze ngakhona abantu abami ingakho nje usenza ngakhona yebo usenza ngakhona nenze ngakhona abantu abami lapha achamisela khona ke usenza ngakhona lo zala izilo eziwu3 okhalweni lodwa uzala amakhosi amathathu okhalweni lodwa uyayibona umlando njani lo sicela isimali lemacumbana wazala uShaka kasenza ngakhona waphinde wazozala udinga wazala umpande kuyena owakwazi ukuthi isizwe sakwaZulu sikwazi ukuzinza ngaye umpande uzala ucetshwayo lo wanxiba mngisisandlwane uShaka umbumbusiwe zamaZulu bese ukuthi udingane uyena iqhwaga nje ngafana nesiqhwaga nje ngoba kazange azazala umuntu yena waba isiqhwaga nje wagcina naye bulewe efela afa khona kodwa wakwazi ukubhilita ngendlela abhilita ngayo lokhu njana imbombo shemnyama shikizela impilo yakhe ashiya impi yakhe uvezinene zavesi bafaba nkosana bongo sosana zamadabule emanqebeli uve emvanelo mabalazi ibhadu usabathe oluthethile haqabala lifana lovuma kubangoma